Pardom nilibini seven along adaba berta than bang sami prismati sopi non berta thepi pen arjitha. Niphai ko rahini sudihini rank kora player ni Chokiho ni lip staff hoila pen block development officer Sangpi Juli Terangpi Borlangso Kahumri dang non bertang ton pen arjitha. Nilip number ko rapho constituency ka pardo Borlangso area long nilip Chokiho block staff do analang nitum pen Kahumri dang Longnian humri ponno ke paman pon thepi special rong asara mai pu ear pon pen ke cheng to hito reng ma rong along aluhiaman pen dengsi reng ma poho mafla pen block development officer Sangpi Juli Terangpi apan aluhiaman pen pajir pono asonson alam mesen alam chithan chimum pen mai pajut si langming terang arong local president na ke hai son tero na hemalong si maisu do pontulo alang litum along radatum clardak pen aruna doila pen job card PMYJ alam the clardak pen kachini je alam the than pono PMAYJ hem so kelong atum job card along nang litum Aadhaar card lapen bank passbook link dun elote nang litum arona kam claim elote arni hazara kelong nang ji an setami ke claim abang pu atum pen chinki pen se ke claim hazara setami chilong popusi akai pi Juli Terangpi pen pachini pon isi alang li block development officer apan Borlangso rat pen kachuro pi pajurdun thu atheke ko an na ningkan pen loni Borlangso lapuson block staff atum nang Kahumri pu pinyan velang pusi raratum lamthe chepak langdo Rada Tumpen Block Development Officer along Sonsuria Kidu Kisung Hai Huisitami Chithanpon. News Text Report BNews 7 Aben Bertang Pen Langponitha. Sitami ni media Tuhan bintang sama pardon Choroita. Borlangso ke ni tu actually ke bang ke dili planning bang arjiting ulo hai ke bang kami ke mata office long asai duo jo ni bang kita na staf ini bang board itu nang le rong lo. Kemin karong ni lo nang itu bang cekan. Pasadero na ron lang mira ron sa kami sini ke awareness conference meeting mas nili tumang siya litum lang mira ron along bang ke awareness ke meeting man public alo mas non tumang ke blog na kachiru itu iglo he sami puing long na Borlangso na ke bang masi aku blog andar ka puri ron pon lang pon sinang ron so ten chipachini na Badim kami lang pon long po masiwang nang hungri lo pon ni chithelo karong pinina tumin akimang awareness ke bang program bang kopi main awareness ke jitu special gram sabha ba special rong amai ke ke bir samunda jitu ningkan tharoi sirap hokep amhang ke thegan talon arni facility kira ang government agency apornang kido 15 tarik krip open tarik krip trop 26 November ang ito man apornang kip for the trop at hindi sinili tumang kini apor sila po Borlangso area pang ito sandatak sinili staff kami cetak ini immediate kalilo dili tulong accountant gandang long level tungkadu sandatak si line department dengan si cerap nai program na ini tumlong la isi tungkadu skill sa tungkadu na pen nale phane the nang kha jugang tuman la non ni ritu marong na mane inglong hawar na thu mane la PMAY ahem so la pen la job kar pina ang kapa phido la bang so thana to na box staff hoya hin pen rat phan kla dak pen pachini gi Acha Mexelo nang inakar juta lagi aprang abang ke 2011 socio-economic census hut itu ka survey pon hala so hut ka survey ki bang hut adonti na hempu ba hempu na men stami la ka survey ra men ki thabun long atum ana bang ke 10% 90% hisab ke nang le lapson si ke long lo asin non bang ta ko puthan intuman government sinang ki for the surveyor policy apps nang kilo kami nilitum non matlem long lela kami nilitum han public and government atum siap po nang tipo na sila so hot nang itum kumane ahem tu na tum kilong pon bidulang kami hala so bang ke ka survey po hot bang ke nang itum nang amen na ka chithabdun labi phan jate nang itum kilong dun labi phan si bol idun ante la bang so ki ju siang deng mane la bang so hem so lo ko dalam abang ni naka ju igi bang ke hem so lo material total in amount ko an bak la bang so ka prina to la bang so rat phangat pachini gi material la bang ke hem so phan PMAYG pulo pradhan mantri gram yojana la so bang ke balo amount na bang ke 1,30,000
la so long installment ki thom do apran si first installment ku first installment na bang ke 32500 lo adun thua installment second installment pulo la bang ke 48,750 lo son thak thak si ki ju chi installment ba third installment na tai sivet si government dum pang chok pon de lo 2000 kemudian 20 epipen lagi sivera amount no second pen third amount bang ki sivet si pang chok pon no lagi 48,750 apen beneficiary jung amen pen job card amen ti thapen la 95 days of payment to lo tin lan te la non ni nang li ni tu ma thu ko ane bolang so area ke pa phi hu arong nang li amat pining ang bang nang ka hum ri the pon nang li la bang so e the lam bang to wara pu tha lam bang nang li tum ki bang ga dam na to mo sa chi la bang so lam ki the ki ding no nang li ko pi lo la bang so sa o ni tum la ing lo ha ba ka develop na sa o ke chi la mi mu cho ja wa sai nang li te thi ba thani gi tamane nilitum block pe na bangge no na bangge construction na kam bangabe muhat ni thani lo job card akam la pen hemsu PMAYG ke ron na hai chonlo aben NCP ba MBP tumbhan akisar tumbhan la so scheme bangge do boy phit sitame nilitum unan ke bori ko ang song arlengi the authority do iglang nilitum council la no PMLA CM sar kembang alam tumbhan stane nilitum ada karong jitu towar bang ke teklong ilu mili tungki bang ke sini lo satu ka 6 kami laso rabjin kan laso tawar kami nakapasalam sa rally pan banang sanction da prangi panili ahin din sa